Žiri 52. Međunarodnog sajma knjiga i grafike koji se održava u Nišu od 23. do 30. novembra dodelio je tradicionalne nagrade za celokupno izdavaštvo, najbolju ediciju i najbolju knjigu. I ove godine dodeljeno je tradicionalno priznanje Božidar Vojinović za popularizaciju i afirmaciju sajma. Nagrada za najbolju knjigu pripala je izdavačkoj kući Tanaka za delo Antologija savremene japanske poezije. Antologija savremene japanske priče u izdanju kuće Tanaka iz Beograda predstavlja sjajan odabir 25 priča isto toliko japanskih autora, koji su svojim delanjem obeležili savremenu prozdu književnost Japana. Odabir tekstova su sačinili Marija Yamasaki Vukjelić i Susumu Katagawa, dajući čitaocu mnoštvo dodatnih informacija o književnicima zastupljenim u ovoj antologiji, navodi se u obrazloženju žirija. Nagradu Presad mudrosti za najbolju ediciju na sajmu dobila je izdavačka kuća Prometej iz Novog Sada za ediciju Srbija od 1914. do 1918. Edicija je izdata u saradnji sa RTS-om i predstavlja nastavak objavljivanja istorijskih dela vezanih za Srbiju u Velikom ratu. Mnoge od knjiga iz prvog i drugog kola ove edicije nisu do danas uopšte objavljivane, pa je to jedan od razloga zbog kojih se žiri opredelio da joj dodeli nagradu. Prometej je ovu nagradu dobio i prošle godine. Želimo Prometeju da i u narednim godinama nastavi sa objavljivanjem novih kola ove edicije, važne po srpsko istorijsko pamćenje, navodi žiri u svojoj odluci. Nagradu za celokupno izdavaštvo dobila je izdavačka kuća Demetra iz Zagreba. U obrazloženju žirija se navodi da je izdavačka kuća Demetra profilisana svojom isključivo prevodilačkom izdavačkom delatnošću i to je čini jedinstvenom na ovom sajmu. Zastupljenost prevoda od antičkih do savremenih filosofa, muslimanskih teologa i u judaizmu nezaobilaznog Majmonida donela je pravo osveženje na ovaj sajam i ljubiteljima ove vrste stručnih dela priredila pravo zadovoljstvo. Dodeljujući ovu nagradu izdavačkoj kući Demetra, žiri je istovremeno pokušao da stimuliše i ostale izdavačke kuće i uputi ih na objavljivanje sličnih izdanja na srpskom tržištu, navodi se u obrazloženju žirija. Tradicionalno priznanje Niškog sajma i grafike Božidar Vojinović, koje se dodeljuje pojedincu za doprinos u afirmaciji Niškog sajma knjiga i grafike ove godine pripalo je Dušanu Tasiću, ekonomisti iz izdavačke kuće Logos Art, koji već punu deceniju učestvuje na Niškom sajmu knjiga. Nagradu je uručila Elizabeta Vojinović-Nikolić, ćerka Božidara Vojinovića, čije se ime vezuje za osnivanje i afirmaciju Niške izdavačke kuće Gradina i afirmaciju knjige u Nišu.